Ocjenjujem tvoj lokalni klub part 170. Zaprati idejni svoj NK Suhopolje. Dominatori lajkova u komentare na prošli video, dominatori u prošloj sezoni, mislim da je i više nego jasno da ih moramo malo pomnije promotriti. Suhopolje nije klasičan lokalni klub, nema tu baš puno čari koje mi tražimo, ali svejedno je niželigaš i zaslužio našu pažnju svojim lajkovima koji su jako pošteno zaradili. Njihov kompleks je definitivno za neke više lige, lijep stadion sa više tribina, iza stadiona umjetna trava za treninge, uvjeti kojih se ne bi posramili ni recimo Lokomotiva koja ni nema svoj stadion. Teren je onaj pravi tepih od prirodne trave, savršeni uvjeti za dobre rezultate, pa zato i jesu prvaci. Da, prvaci Premier ŽNL su sa nama, jako dominantno su završili sezonu, zadnji rezultati sve pobjede, a niz ide čak do 8 pobjeda. I da, ja sam primijetio da su cijeli kraj sezone odigrali doma, ali to ćemo prepustiti savezu da razmisli da li je to normalno. Grb kluba, zelena pozadina sa par segmenata, imamo tu nogometnu loptu, imamo kockice, ime kluba i ja ću sad reći da je ovo dvorac Janković u Suhopolju. Mislim da zbilja nisam fulao jer ovo stvarno liči na taj dvorac, jako lijep grb i odlična modernizacija sa ovom zelenom bojom u pozadini. Dres kluba, zeleno-žuta kombinacija marke Total Sport, pruge su ovdje glavni motiv, a imaju i ovaj zanimljivi završetak prema dolje gdje pruge koje su zelene boje nestaju. Zanimljiv touch da ipak dres ne bude previše dosadan. Tu je i transparentan grb kojeg smo sve više počeli viđati na dresovima i moram priznati da mi se taj trend jako sviđa, tako da svaka čast i jako lijep dres. Ukoliko ste spremni za novu sezonu, vjerujem da već u rukama držite člansku iskaznicu kluba ili ste ju barem naručili. Mjesta na tribinama, hvala Bogu, ima za sve, a njihovi rezultati bome obećavaju, tako da bome ozbiljna ekipa. Možda će navijači krenuti i ovako na traktorima na utakmicu, to bi ovom klubu ipak dalo malo onaj lokalni štih da ne ispadaju baš previše Hollywood. Čar je u tim detaljima poput ovog. Suhopolje kao klub nije nimalo igra, to je baš ozbiljan klub, vidi se na svakom koraku, ništa se ovdje ne prepušta slučaju i zato imaju rezultate. Hvala svima na pisanju i praćenju, dobio sam stvarno jako puno upita za Suhopolje, što u inbox, što u komentare, tako da evo vas ovdje. A mi idemo dalje. Ako želiš vidjeti svoj klub, zaprati i kreni da vidimo!